One-on-one web content brought to you by Good Nature. Što ti vi kad Makedonci? Ja ne zabadam nos u posla susednih zemalja, komšijskih, ma koliko prijateljske bile, kao što je Makedonija, ali kada sam došao i kad su mi objasnili sistem krađe, lopovluka, mahinacija, ugnjetavanja koji je ovde bio do pre godinu dana, skapirao sam pa oni su neka braća. To su neki burazeri. U čemu je fora? To je kao da su se dogovorili. Аха, чекај, вака, кога збориме за ова, има некои сличности, еве, ќе ги кажеме сличности. Например, овде во Македонија имавме познатото Скопје 2014. Може да се каже дека тоа е слично на Београд на води. Значи, Скопје 2014, а после некое време се случи Београд на води. Da, ti projekti koji koštaju enormno puno, nije samo Beograd na vodi je jedna odvratna, da, ta harmonika dugmetara na Savi je stvarno jeziv u odnosu na ovaj Las Vegas. Mislim, nije ni ovo baš... Znate šta je problem? Ovo jesu radili diletanti, a u Beogradu su na vlasti ljudi koji mrze Beograd iz dna duše. Jer ne samo neko ko mrzi Beograd može da ti nabije ovo na Savu, znaš. Tako misliš? Pa to jeste tako je. Ja izbegavam taj deo grada. Sve više i više delova grada izbegavam. A kupуваš vo supermarket, odeš? Kako to misliš? Pa da li kupуваš, da rečeme, Samo grčki. фискални сметки земаш? Pa znaš šta, što me to pitaš, da. Кога купувавме и земавме фискални, ние имавме една игра. Со фискална во рака, награда без мака. Така се викаше. Но, кај вас, после некои, не знам, 5-6 или колку години, направија узми рачуни победи. Многу слично. Da, pa ti kažem, evo vidiš, ti pratiš to bolje od mene, pošto ja sam na dekontaminaciji, ne pratim režimske igrice, šaralaže, da, i verujem da, znači, ljudi koji igraju bilo koju nagradnu igru u Srbiji koju organizuje državna lutrija ili država Srbija, imaju ozbiljan problem sa koeficijentom inteligencije, znači verovatno im je malo niži nego što bi trebalo, zato što jednostavno kada neko krade, nemoguće da će nešto da ti da, oni i dalje kradu. Naše nagradne igre su takve da kad ti pokaže nekog pobednika ti budi siguran da je on dao neku kintu, na primjer, dobio lik gajbu ili dobio kola, a izašao, slikale ga kamere i tako. Da, ja sam Marko Vidojković, dobiv kola. Kupio sam, znači, platio sam račun, stavio sam, evo, fiskalni sam poslao kovertom i stigao je, ne znam, Fiat 500 ili neko čudo koje se pravi u Kragujevcu. A zapravo, neko je došao, dao mi 100 evrića i rekao, slušaj, druže, idi odglumi tamo da si dobio kola, da ispadne. To su te fore. Možda, ne znam. Pazi, ne znam ni ja, ali je sigurno tako je. Znaš, osnovna fora sa ovim režimom je, mislim, kako to fino dođeš u Makedoniju i pričaš o Vučiću. Pa dobro, kad ne mogu tamo, onda mogu ovde. Viš kako sam se raspalio, ne možeš da me zaustaviš. Има уште некоја сличност, каде што ние бевме први, па вие следевте, тоа е околу она потикнување многодетно семејство, знаеш. Ние имавме трето и четврто дете, нешто така, роди трето дете, а кај вас имаше тата хочу брата. Така беше? Не, чекај, доста речи нек закмечи. Раđај, не одгаđај. Раđај, не одгаđај. Nevrovatno je. Znači, kada su naše vlasti posle višemesečnog razmišljanja stigli do tih dubokoumnih poruka, Srbi su, znači, uglavnom se leže u krevetima i prave decu. Znači, to je to. Ne može ništa da te napali da napraviš dete od slogana dosta reči, nek zakmeči. Nek zakmeči. To je fenomenalno. Марко, има и најнова работа. Има још? Има најнова е ова. Ова, значи, исто, касните, некои 5-6 години или не знам од прилика, ама најново е дека панорамско тркало и во Београд ќе има. Ова е најново. Само скоро. Bukvalno je to bilo pre neki dan. I ne samo to. Imamo serijal Jarbola. Imamo Jarbol koji košta 1.000.000 evra samo. Imamo fontanu koja košta 2 miliona, ali mi neko reče danas da je ovde nešto koštao 24 miliona.
Moguće da ste imali neku fontanu ili nešto slično. Ti si ja vidio li kakva? 24 miliona. Ne, znači, da je običnija fontana koja na Alibabi može se kupi za 100.000 evra.